musoga mwene okoba kimuna ozira nsonga abatoro abanabo mukane mugamba kimuli kurungi akiki amote hapo kya bala ebiro byokwezi bibiri neja kuba Sunday November naja kuba yompera hagati y'abasoga abali bemboli n'amaido n'abatoro abali boburu ne Teresa ne Teke na Firinda ogwo mpira nguja kuba Al Salama Community School Al Kiasis ebiro kwezi mbija kuba bibiri okizanero kija kingwa basically mwine kwa muhikire saa 10 ahamu kwa businywe na. What is the theme of this match? The theme of this match is strengthening friendship through sports and culture. Umwije tuhagira abana bo mukatoro batera basoga golo nga 12 umanyo muzungu agamba agalhamu gati gufa mu rujungu bakigamba divided we stand and united. My lord, Manchester. I wonder. So umwije nyora nani ninja kubayo